Всім вас šiandien parodysiu, kaip aš eisiu žaisti Robloxą, bet ne paprastą Robloxą. Kas nori, gali mane pakviesti, aš mergaitė ir va taip aš vadinus. Taip, aš žaisiu va šitą žaidimą. Antrą. Čia antrą tas молодец, kas tik šiai pirmą irgi молодец. Aš net neturėjau bitą, aš paprastai ėjau visada aukštai va čia ir aš va čia ėjau ir niekada neliečiau, nes yra toks žaidimas va čia ir paprastai. Jeigu lietė, tai aš bėgu į tualetą irgi taip pat. Tai... Aš jį žinau. Aš jį žinau. Šitą va, kur ant galvos yra toks Roblox. Aš noriu su jį draugauti pakviesti. Yes. Aš noriu pergalės. Jį man nepatiko. Сетус. Не просто. Я вижу время. Блин, я ушла. Ну ничего страшного. Мы не ушли, но хотя бы нормально. Так, смотрим на время. Время тут и у нас здесь 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кто не успел, тот опоздал. Решили, почему я тут одна? Все там, я тут. Я не понимаю. Я не понимать. Опять. Эти все люди бегут вот там. Еще есть время. Я хочу быть здесь и на вот этом вот здесь.